Shubor na kashlem jong unongsan hima. Kajing ang note but kajing ay up kami rinti jong kipat ba nong song kasnong mountain Southwest Khasi Hills kabalakot siya ki sanpo tali ki snem menta kasngi ka South Tarik unailor arajar arpulai kala urlong hadin bo menteri katanat ki kam jong kai perthai ka sarkar jilla ubha Paul Lingdo haringkat kajing don lang ubha Renington Lingdo tongkhar MLA ka Maukarwan ulayo aban plipat ba ya ka jaka jong kai ka ba itnat kabadan hakasnong mountain ya kabala tip kum kesenrang maurin tourist spot kesenrang maurin kadek jaka kabadan iki senrang mau kiba he kiba wonder bat kibala o serong itnat lepa da ublay nong bu nong tau bat nagata kadaw kitemen hendai kisa ai kerteng ya gani ke jaka kesenrang maurin nalor ki senrang mau kani ke jaka ke donru yaki lom ki them ki jaka yat kai ki ki wadud bat ki saudong saukun ki ba itnat bat kani ka jaka ka dairu ka jaka ka ba biang bha ban lek kai snobha bat lek kai bam picnic ka ei ka ba kham sno tanat shu shaphang kani ka jaka ka long bala pentrei ka da ka jinge trailang ki pat ba nong song snong lembat ka snong lingba ka scheme MGNREGA ha ka ba minta kani ka jaka kala keladur bat itnat shu hagani gasngi na kalyang kasnong mountain kalayo ru ban ay ka dorkas hoba Paul Lingdo na kabentaban pinbit penbiang susu yaki jingdon kam ki badang duna kum ki surok bat ki wei hagaban na kalyang jong uba Paul ru ulakular ba unsa shimkia hagabe day bat kini ka kam hagani gasngi la penya yaki jingelang do uba Nolip Star Lingdo ubadong chairman jong ka tourism committee haringkat ka jingedon lang ka kong YR Maulong Additional Deputy Commissioner Southwest Khasi Hills uba I Laurinyang BDO mau kerbat blok uba GD Karwan lang SP Southwest Khasi Hills uba Kit Borlang Nongrem President NPYF ki kena askul ki nonghikai ki patba nong songsnong bat kiwei Bat nasutunat berong preng jumpi bat ini kesnong bat ke Southwest Khasi Hills si barok kuwe idan menda ke stage ba ipin kre lebih berong ke planning stage na benda develop ya kini ke tourism sector hari ini kesnong hari ini ke constituency ke jumpi bat ke district barok kuwe ni pun dikenal ba
Kini ke funding government dari Asian Development Bank yang Bangladesh punya dia ke agreement seperti ina ban ya concept bat bagina ban connect ban abang ki circuit kabamut ba ini kini kisai kin ngin penroilang iki hakaway ke tourism circuit bat ba ki bru ki ban semua ekni kathan kemudian kelala bersama ke program bejoki makasih beningkong ke program ni asli baar ada next stop si balai next stop ision tu ejan ni jan benong kuai circuit te keting community ke jongi hamtam harin ba lala ban launch yani kemudian ke tourism policy tekam jong ke department of tourism community bahangi resnong jompi bahaki wei lagi hajar kisnong kalau bagi beliau kita im apa yang terjinduk bat keting kerdu ina ban uplift ban kintiu ya kayo kokon kini kenong possible pak dari niyo ya keting kersanan jompi ini ya kalau dapat tidak pakai ni ke kenyatsi bagi dalam menkriut ya ke tourism police lakajong ban petikna ya ke jenisngan jong ginawan juga petai bat kunjur ban petikna ba kita melompat ke dau jong kajik penjaban ya di tourist spots di jongi nah bentar ini khot ya aware ya kejing trail kat tumpi way namar hanu kambian tang mencuong bakal adon ke sorkar laganu minister baru lagi kata kalabian ya pet muksa jadi senong di balaham kiu kum ke sora jadi kejingnya terdekat nadu kinong nikmat pak hadu kisnong di society di dorbar hadu kisah masa boy idan kam ya kani makan rum hagi jingmo tin phat jompi namar kiwi pat kisakta ke mining kani industrialization eco plants implemental tang itu utrai jangka plant henry Ipen swai itu syong saudong dong kita ikut plan. Di sungguh orang mendapat snem hangni atas itu ni lala ban penkelem ban penprai kebubuhan itu ikut plans kita long gadau dong ke pollution ke bersekai ikilu bijoni. Nakaliang the district administration penapian semua bahaya pibaro sakani ke jingpli bagi jinggo maunong rim ke tourist spot abakhat kasenrang mau rim hasnong mountain kumbang tim ke southwest Khasi Hills kadi ke way nagi jaga ke itna bha bakabadan ke potential ya ke tourism bagi hiway dijakan di day barka ke tourism kadi ke way nakalat baraikam aijam yanin Bani banpek bakan long ke bah bani nyapek ya ke environment ru bakan long sustainable bakan ne haki paten di banwan ru ke state Meghalaya ke long ke state ke balakar ku ke long ke don titir ku de shibun ke badon ki natural bat yaki rukom boat briti bagi way pek bani banpek ban klik ban pendek ya ka haki paten ki banwan ka tourism sector ru ka plilat ki bon ki brio ban seng ki kam ki jam ki jongki ban ka yarab ru ban kentiu ya ka yo ka kot ka state ki barokowe kata kamut ka kentiu ya ka state GDP ni dei ban shunkia ban pek ki tourist ki bawan shania makin shngan namar kajing shngan kajongki in tepat segiwe di nong one shuni tourist
Bakidang kering ni kibe bakidang wan susu seni kajaka kebeitunak kajuni. Gibrero bangang husiar, haka bangi persang bantu klar ya kiji iternak kamayan. Yo angi kelek pala, haka jaka makan iternak kan siudurno. Kalau jurung kunta itay sama tenteng iba mabreu ha, henre nak kelek papen di kumpeng makna long kum ka bordur bula. Haka ma om iternak esur long kum ka dur bula hadir bala depeng ba. Nak kita kalau merekam haduk kata-kata yang ngirup kum ka snow. Yang ini kiji iternak ka boleh try kana lobo hangi. Yen habda perkhatha kumlo ban internet yo bagi kum persu breu penban terima kata gede-gede ki perkenal ini bagi hab pada perkhat bagi hab yang punya rekan dor ni hab ban mundur penyahat rekan pergi ki internet ko boleh try kerap lobo apa bagi isu kena cibun sare kapor ko bodong phi ko pila por penban hakare ka dong ka panjongi ko minister tourism lawan mendagasni batle se kalau degasin kabanan kong menta hak bafibat ekene ketem kuministar balwan ha balwan yukjat ha kene ka shnong jongi na kam takane ka tourism project ngidon kiji khilenti ngidon bot thanu kana kata bani yo ka por rasan mentara tang saurnai samnai lainai saurnai me amat kuministar ni khilenti gram bon ki por ki bahadin ya ka ba onla ban pendap banwandra ek project ki ba khaw kene ka dong ka thanjongi kene ka sabbar sahel district ni kala yo ya ka fokus na kali ka government na to akre ka last term jo kali government ha ka bai chief minister lawan yo kijap lalehi barwan pe ka to ka ni kai ka ban yo ka lawan ni hang ta ya hot spring ya yo ban pe ban plan ban don ka world class resort ban don hang tai ya yo ban pe jo ek ta ki monolith hang tai harum nongla ban ya yo ban pe jo ek ka rock garden hang tai haja share ha ka ban ya yo ban iyo chief minister kalau kaji anggota do chief minister ban promote ya ka tourism hakre ka dong ka thain dongi tenre kita kare deitan ki jing perkhat ha ka to gasnem sarngi khmelati baki to ki perkhat ha ka to gasnem kalong ka ji penolong ma phi ha ka por ko ta ko minister ye khmelati subon ke na phi ba yo banwandra na ka sarkar ye ki skim ko pher ha ka shnong hang ne hoten bat ha ka district ko barok koi bagi yo i ba ka sarkar kan yo ban the ya ki development ko pher ha ka ba ngin long kum ka jingarap ban promote ik tourism ne ka dong ka than ngara yo pa ni prime minister ngino ma ki bon ba ki barong ki jakar ki tourism barong ka jimbore ha ka ba yung patlok hadu ka ki falls ki babon ki barong ki shat ki barong ang pom ki babon ba akini ki dong ki than ngara ong minister ki bagin shong kali from na dalong ka bala ha ka ba yo pa sna surok ki approach road hakini ki waterfalls hakini ki shat ki bano ampum buat kami kamu sudah dirasa dengan hapan le hakini ki banaman ya kani ka sunang lawin ka project ka kumpai hanya ka buat kare na kasim stasi rajin telam jam nasional village employment council ka office ka block बाकी क्या काम ले रखना मॉडल ये जो कई किया काम के बाद पंद्रह हर में का अच्छा काफी का कथा करी किसी शिना एक ने ब्रिक रोड ने ट्रेकिंग ट्रेल शिना एक ने पिकनिक एरिया बदन कम से शुरू शिना एक चिल्ड्रंस पार्क बाकी जगह पार्किंग शिना एक का वाटर कंजर्वेशन टैंक जिस प्लानों बाकी शिना एक का रिटर्निंग वॉल ini baru santri di project dan penri harusnya aja akui apa but tanah kasih pasti baru kalau sih kru akhirnya lah kau tanah aja aspa menurut pendapatan ini kita project dalam penri dalam train karena kita kapikai guna batai ini bagi tambun ini dengan hablet ini kita kapikai mengenai bakal nanti sini ini kita kapikai karena kita dengan pun dia bagi norak ya kasih mentoy bagi kita harus mengerti. Tadi ini kuliah